Де китаға ытылда турар Россия боксаға чемпионатыгар күтүләк кирсибит бу кәллә. Бехем бир киләгә чемпионатын бу җаһат агыстылар кыл мунуктан. Расул Салиев Дагестан. Кыйык мунуктан Василий Егоров Сакасире. Жау бутугар далгыя ыл жабыт. Бу чемпионатка бехен бир киләгә барыта сүрбекки боксер. Суруттаран көн көрсүбүтэ. Онуака каста күннәк кисилер кенлериттен Василий Егоров, она Расул Салиев утарсачыларын баһаяннар бу. Бүтехек баһарылах, кыйлагы баһарар күлөктехиге кисе тагыстылар. Бу боксердар уруккөт түгер Россия чемпионатыгар икките кисен тураллар. Ол куддук бастакы көрсүһүүлеригер эмне чемпионатын бу жахар кисиге 2019 ыллаакка Салиев тен кисиге кыян турар. Киси бекка хагаланна бихо бут сыты оксуулары көрдөрөр. Ол кенеттен ытылды бут Россия чемпионатыгар Кемерово коракка финал чепперигер Василий Егоров Салиевы итегатилякты кыян турар. Расул Салиевы Сакасирин спортун оны боксатын таптаачылары билеллere болуа. Ити сыл кини Россия чемпионабы сылыгыр. Чемпионабыта оны эхилигер Лондонга ытылыбыт Олимпиадага сүймердир күлөктехиге Россия техин көмүскәбите. Россия техин көмүскәбите. Онно кини котторбута. Билергит ол курдук ол чемпионат ковид ырынан себестен сите ытылыбыкка токтотулубута. Олда боллар салгы келер Олимпиадага сүймердир күлөктехиге беги Василий Егоров кыттыктагата. Ону кайдак болбутун эхиге бары билегат. Мастер спорта России Расул Салиев, Республика Дагестан, город Каспийск. Боксер 95-го года рождения. Боксом занимается 13 лет. Представляет вооруженные силы России Центральный спортивный клуб армии, а также спортивный клуб «Лидер» и школу Олимпийского резерва. В ринге провел 150 поединков, 135 боях одержал победу. В том числе провел 15 международных встреч, 10 из них победил. Он чемпион России 2019 года. Тренируется под руководством Атара Мамаева, Тостали Гейбатова. Первый тренер Алибек Яхьяев. Секунданты за ринг. Ити хиттигит Расул Салиевы билехиннәддиләр. Бастакыннан кини көһүм минуттан такыбытын быһытынан. Салиев саха сүрбе хеттете. Олата Василийттан 2 жылынан балыс. Кини спорт мастера. Россия чемпионы. Онна икките Россия чемпионатыгар 2 месте болан турар. Тимагын этен хабыдым курдук сүддәгат петтәк. Күрәктәһиге Лондонга ытыллыбыт Олимпиадага сүймердир күрәктәһиге Салиев Россия чемпионын быһытынан баран кытты бута, оны коттор бута. Онон международный кисиге улкан ситихите хуак дип коет. Омаскаддака беһиге болбут будан сытытык
Kamsanar, oksulur. Vasay kamsanıtından dağını, atağından ületinden dağını, onunla elingeğa tutta kapta hıcarından dağını, kehitiger tuğundan dağını havırıklar бар. Diyakka hep iti sportka süddağ ulaqan bıharar olallaq. Samlı bakka kilen kimten de kutlanmakka tuaq barынан, bar kığınan korsunluk kişer. Ola ata karakter diyakka hep. Manna ketemahi dahin diyen soğuk. Bu yine kişiye tödün ağız kilağa bağa süddağ sütü tınahana kişiye bihigi Mikhail Prokopiev pıtın kaybıt Edmond Kudayan kıyını hetiste Wanna Rusya töt tugulak çempiyonundan bolla. Onun olbut çempiyonga havrıktar bıt yakka hep. Diğer Vasily bu çempiyonat bir vakan kihisine der tügeninen bolar çempiyonat biriske fondata. O kudduk kas yağın ayı çempiyonatlar baltıra milyon kaçınan nağradalamektara. Bu urut kahandağını bu etergedili любительский спортка min bilen bilen manlık bidis kahandağın kanıkta kurunga oluqtana lige. Vasayından Rusya'ga boksa federasyata Фиддах жүгәдік бәлдік деп қарады. В синем углу ринга к третьему раунду поединка готовится заслуженный мастер спорта России Василий Егоров. Московская область, Республика Саха-Якутия. Боксер 93-го года рождения. Боксом занимается 16 лет. Представляет спортивное общество «Динамо», Центр спортивной подготовки Московской области и школа Олимпийского резерва. Счет боям не ведет. Он двукратный чемпион Европы, финалист чемпионата мира, победитель командного Кубка России 2022 года. Тренируется под руководством Николая Егорова. Первые тренеры Пахомов, Петров. Секунданты за ринг. Ete behigi Vasily bütün bilhinlediler. Etinne kinler etpetliler. Behigi olbut. Össe Rusya töt tügüllak çempiyondan bolarım. Vasily Avrupa 2 tügüllak çempiyonu. Andeti çempionatın finaliha. Rusya sportun ütülak mastara. Sayıngı Olimpiyska oyunu kıttılağa. Ete barata ulaqan ületten, ulaqan sarattan. Elbaq kılahıntan taqqar setihiler. Onu sportu taptaçılar ehegi biler bulaq taqat. Oksaynan lan kördaqqa bıyılgı çempionatqa Rusya bastın boksiyordara barı kıtındılar. Onunla behegi Vasily Егоров bir bastın onunla Rusya simerdemi kamandatıgar urukuttan Uğun sıllar ustalargar kıttar boksyordan bualar. O kıttaq ya bıharıla hüs raun boksyorlar kardarıta oksuları ortağın oçukoları fırnallar. Ok, свисток канеттен оғыста Салиев.
Судья Свистогун истин диете. Дера Василий, дера. Россия боксаға bir анда дуа самый күстәк дөдүнен билдилер. Кас яһын айы этергадылы истит өттү тән күстәк класстак боксердар барлар. Быйыл алардас бу 1 килоны далан көддөккө. Кастап наха күстәк. Ол туһутунан буолар Россия бу кәнеке хыладагы финалиха чемпиона Актем Закиров метәлгә лакта тексибәтә. Биләргә күлбе кинене беһиге Василий Бутворов бута. Бу яһынга үз билистә местәләре Бадалян онна Батлаев убыттара. Үз раунд битте. Белеген судьялар быһар яктара. Оттон беһиге ханабытыгар Василий үчүгөдө киристе. Василий үчүгөдө киристе. Туакта сыз кала хуак. Этергарлы тренердер турор бут соруктарын таларда дияһаныбын. Билеген чемпион атын истиякпет. Аплодисменты обоим финалистам! Итак, дамы и господа, по завершении этого финального боя раздельным решением судей одержал победу и стал чемпионом России в весовой категории до 51 килограмма боец из синего флага. Ура! Василий Егоров Россия чемпионы болла. Бу судьялар сыпыраларын көрөгөт. Молодец. Сакасерин спордун бир өрөгөйө болла. Баргытын Сакасерин спордун таптаачылары, боксаны хаңарачылары агар билибит бу чалкай кыйытынан Василий Сакатын сирин бетин дойдутун тренердерин би дойдулактарын сүрдагын үертте. Серебряной медалью фонд чемпионата России по боксу 2022 года. Кинияка билиһи туттара дингага тагыста атырбыт боксер Проводников. Республика Дагестан. И ему также вручается денежный сертификат Салепка метель. 250 тысяч. Ванна сертификат туттардылар. А вот и он, чемпион России по боксу 2022 года. Весовой категории до Василий Россия 5 төгүлләк чемпионнан болла. Московской области. Лахан Верю. Ему вручается чемпионский пояс. Золотая медаль. Кыһыл көмүс метель. Чемпион пояха. Денежный сертификат. Ок убая онна туз тренері Николай Егоров ринге акидде. Дә үйөрүйләх түген болла. Сака спордугар. Баргытыгар ағарда. Василий молодец.